stručni rad trenera sportskih organizacija i ugovori za stipendiranje mladih sportista. Komisija za raspodelu sredstava iz budžeta grada Sombora za 2016. godinu opredelila je za stručno-pedagoški rad iznos od 1.620.000 dinara. Također je odlučeno da od 1.296.000 dinara sredstava opredeljenih za stipendije sportistima bude podeljeno ukupno 624.000 dinara. Za osnovne troškove klubova podeljeno je 7.132.000 dinara, a za posebne programe klubova podeljeno je 2.650.000 dinara. Potpisivanju ugovora, pored Dušana Sekulića ispred Sportskog saveza grada Sombora, prisustvovao je i zamenik gradonačelnika Vladislav Živanović. Sportistima, trenerima i predstavnicima klubova je rečeno da se ovi ugovori potpisuju na 6 meseci, a polovinom godine sledi drugi javni poziv koji će obuhvatiti period od godinu dana. Danas ćemo da Sportski savez i grad Sombor dodele trenerske plate i stipendije najboljim sportistima i jedan smo od retkih gradova u Republici Srbiji koji uopšte dodeljuje trenerske plate i sportske stipendije. Izuzetno smo ponosni na sve to, ponosni na rezultate svih naših sportista. Naravno, bez dobrih trenera nema ni dobrih sportista, bez dobre dece nema ni dobrog grada. Sve ovo je ulaganje u neku budućnost grada Sombora, u našu decu, i grad Sombor je neko ko izdvaja dobra sredstva za ovu namenu, znači za sport. Prošle godine znate da smo dobili majsku nagradu kao najbolji sportski savez iz razloga što imamo dobre sadržaje, dobre programe, dobre sportiste sa odličnim rezultatima, i evo sada je došlo vreme i po kriterijima koje je raspisao i usvojio grad Sombor i gradsko veće, određeni su dobitnici i stipendija i trenerskih plata i danas ćemo im svečano to i uručiti. Svakako da su zaslužni. Ja im zahvaljujem još jednom što kroz sport pronose slavu grada Sombora i naše ime grada širom, ne samo za Republike Srbije, nego širom sveta, jer mnogi naši sportisti su ostvarili zavidne rezultate u državama izvan Republike Srbije i time proneli slavu grada Sombora. Naravno da svako ko se bavi poslom kao što se ja bavim ili ko je u upravi grada mora biti zadovoljan takvom tom činjenicom, i mi ćemo se truditi u buduće da onoliko para koliko bude u budžetu, a trudit ćemo se da bude što više, podelimo ravnopravno i da najboljima i najzaslužnijima za uspehe dodelimo ono što im pripada.